Kacing siat lani terkuli dan kila no na Pakistan kiba ngitip kumka Lashkar Taiba kabla cia haka al tarik uyayong aja apsan haka wai neki Torres sentar hapo Jammu and Kashmir kaba kerteng ka Pahalgam kala penlong kum ipile ding bakading besar khaiba kala penplo haka nore kano kapor hapdeng kari India bad ka Pakistan haka ni kacing terkuli kiba yap bilong hadu alpun berengut kat bah kim saucur pat kidon haduk lah pungun manoba mastermind lani bah plan ya kani ka atak Pahalgam ka TRF lani ka Resistance Front kapadai ka badan keti Shalandat ban Punjab ya ki Torres kibawan sya Pahalgam bat ka dairu ke Balashim ya ka cingkit kle halol kani ka cing Punjab resman ya ki men simprio baloi kidon ru haduk kumpah nyungut kila no ki balawan kieu syakane ka caka Pahalgam pat u Asif Fauji u leno u de unong yalam ne u leader hakane ka chinge siat u balasya pentebet pha hapo ka trending na po Pakistan kini kila no ki balayo ching pentebet pha na po Pakistan kila menle kum kita ki security personal ki bawan sya Pahalgam harangkat bat ki tiare le jong kane ka cuk mata da ka ba kisa shwa kat to kane por da ka ba kisim ka buru hapdeng ka klau barban jong ka Jammu bat Kashmir kilanot ki bayap Pahalgam dan ki basyak siat lengba ki sniper na syacengai bat kidon ki basyak siat pathar tang marsenda bat kini kilano kani ka TRF kadai ka seng lano kabadon na ka cikdup jong ka seng Lashkar Taiba u Hasif Said udai uwei na kinong seng ya kani kanhon ano kabaki cut shot LED ni cu brieu udai ubala plan ya ka cingcia kabala cia ki por mishwa ha Mumbai kani ka cingcia Pahalgam kaya seriam thik kum ka cing syak siat jong ki Torres balasiat taki Hamas apa ri Israel ha u Oktober nyotrik arajar apulai kini kilano kisuwan ban keli ki Torres ya kanyam bakinget bat kumta la penyaklat ki Hindu na ki Muslim ya ki Hindu la set pathar klam cing isnai kabas ngomulung kalong badon ki couple ki batang sudap ya tho ki balaj honeymoon syakane kacaka lasiat im pej ya utengah bat laplat ya ketengah kabap peli ke badon lang bat ki khun kawe ketengah da ka cing penbitar kala pertasiat sendan yanga bat ya ki khun jonga rei ki lano bat ki bertem pan pha ya kani bor sya umudi bat ka sarkar India bakari India kadai ban syaikai ban om khan snap ya ka bor bat kai bakila no kila ban le khnang ban kadia bat ban pentroin ya kari India Modi Prime Minister kat ba udang don habihar da ka cingdom bat ka ba mochisha ulakren ya kini ki kentien harum ngakren sya ka perthai barakawai bakari India kan satip ya kini kila no bat kan sa sya pensitom ya wei pa wei ulano bat ya kita ki badan keti ban yarap yaki ngin sabudin yaki wat syabkut ka perthai ya kari India an amla ban pentlot da ka bor jong ki lano ya thu bakari India kan amsyong klikti klemlap bat pensitom ya kini ki lano ngin le baro ka bor ban pentikna baka hok kan yang u ai kublai ya ki nong yalam na kalang ka perthai ki bayang rangkat bat kari India pan kendam ya kum kini kilek ben ya kimen simbreu baloi kacing kan at hapdeng kari India bat Pakistan kalong kebalane daki pun senam kilano kidai ki bayo cing kersan nadu ki sipai Pakistan kat pa ka Pakistan haman la kicingcie ki kam lano barabor keculan bat kam bakam cudon keti ai kani kacingcie Pahalgam shen kari India kan sasim ki sinjam ki beper bat ban acing seneng ya ka Pakistan bat kane kala ban che wat hau pot jong ka cing bethai katma basir khai lani beratip kum ka full blown war hapdeng kari India bat Pakistan baro kini kiri kidai ki nuclear power sudah bat lada away un nuclear bomb penhap lah kari India ne Pakistan kumba nyau hadu shipos nem an amdon cing thung cing tep show bala ban mi na ka khendau ka cingyap ki breu kalong kumba shuyu ya ki kieu bakjat bat ki balaj em kin syakta na ke radiation mami lengba unuk nyel bom bat haswa bangan penkut ya kani ke video
katma hi kandai hi katma bat ka penlong pat ya ki pat ba bakin salong kilang kenya hapadeng kini ki arteli kiri kata hapadeng ke India bat ke Pakistan